Ne wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega na ingukugwa togeni kiri nteto chetu cheru tha mugwanja na arua iri tariki ya muthia ya mweri jwa mbere mwaka ne jwangiri jiri 2026 rietwa ni Maureen Kinya. Tukiambiria nteto chetu, Minister wa Misetho ndene ya kaunti ya Meru niwe Elias Murega nethiritwe akirita mukana kiri antu baraba gweta na mbere na kwithirwa bakithukangia bieni bia michetho mono ethiritwe akiaria bobo kumania na kuthukangwa kwa mwiriga jua kieni kia maili 3. Nicholas Chabare ni agutwambiria sport as a Meru na mworoto wa gukuria na kuthongomia michetho muno ya mubira wa mabuguru kaunti ya Meru. Ministry ya amantu megie michetho kaunti ya Meru ira etongoretwe ni Elias Murega amwe na FKF ibagwatanirite kuthina mbere na kurutana amacoaches ibailabu mwanya bonthe bari 60 kaunti ya Meru maya marefari 80 na bokurutanwa mwanka muthiru. CBC ne kwenda ne talent oriented na twachoka nara skuru tukombote thinya na baukenda ba develop their talents. Training yetu kuendelea ni othe ya ma coaches ni training yetu na nkomenya thai na mature ne yetu mubira yukamba yukakura no to training yetu ni othe ni antu apengi over 30 people from Meru South, Meru North na antu baba wita train team sionara mubira kina mando ile to ma coaches thai tindu igethaisiego. I believe they'll have a very great and huge impact to the community and the respective teams that they are coaching. Through the trainings, babu bukomba kwithira bukiumba kwithira bwe coaches na refs ba nene actually ba menthiguru na ba Kenya kwa jumla. Na inaito gutegera ola tomba go train bara twitaga football administrators like team managers na inya leadership ya club ikenda rozo Pedro Atrisbe na we to kuona finances, mobilize resources for future sustainability of this team. Elias Murega akiuga no abathite na mbere na kuraithithia Kinya ibieni mwanya nikenda bithi na mbere na kuthongoma no ntoki mubira wa maguru gwa Governors Cup no thiete na mbere na ntuite kuraja ugakinya muthia no nto mworoto wa ore obwega kuromba barabonthe baku involve themselves ku vandalize intobia mwingi no nto intobite bia thirikari bienu ni ushuru bwenu bukome na butigane atabia mbaya kama hizo. Facility hizi za kuchetheria generation iwe ngiko kinoru tukethira tuimprove this budget tukone nyakieni kia oro nyakiongo is not in good condition na bieni bibi bianda counter Governor Cup iko bado na tutafika mwisho. This is more than a game. It's more than a game. No tukore agenda ira tuithiritwe tuige sensitizer kire community yetu manto gender based violence, manto teenage pregnancy, manto drug and substance abuse na manto health. Na thainde aza kire njia ward inkwenda kuga through partnership yetu na Shofco. No these are the areas where they are prone kire manto teenage pregnancy na gender based violence. Itukuwaka more than 20 million facility ira tugwita safe house ire kendereithia after a Governors Cup tukendereithia kuona no tukorwa na gender based violence itukorwa teenage pregnancy na mantu zao zangezeririte na agenda no to apart from kwithro ndi waziri wa sport ndi waziri wa gender na intobi lazima tutumire football for social change na inyatwe na sustainable measures ire gatetheria kurwa na mantu zao kuma maili 3 Gebe Central Petan Class Chabare. Nawe PS Wanthuki Mbithi niwe Jacobs Fikirini nethiritwe agitariria Nthuki Mbithi nkuruki ya 2090 bakethirwa bakiamukira utethio bwa kithomo kia utea nikenda kubatetheria kwiringa njeki kagita karia bakwithirwa bakiambiriria biashara chao ugite babani baria batiombete kwithirwa bakiona munyaka kuma kirimbecha cha nyota ambayo imetokana na namba ambazo ziko kwa kila ward ya Kenya. Kwa hivyo tukichanganya idadi zote za vijana wote ambao zitagawanywa kwa usawa tutapata vijana 90,000. Hawa vijana 90,000 tutafanya nini na wao? Tutawapa mafunzo ya anuai kwa muda wa miezi 6. Kati ya muda huu wa miezi 6
watapata ujuzi kutokana na mabwana ama mabibi ambao wanaendesha ujuzi kule mashinani. Sasa watakapokuwa kule kwa muda ule, kupitia shirika la kitaifa linalohusiana na mambo ya ufunzi ama NITA, National Industrial Training Authority, litaenda kule kuwaasisi vijana hawa katika muda ule wa miezi 6 ili waweze kupewa vyeti. Na baada ya vijana hawa kupewa vyeti, hatutawaacha warudi nyumbani. Tutawaweka chini ya mashirika ya kuajiri ama employer organizations kwa muda pia wa miezi 6. Kwa hivyo mradi huu utagharimu jumla ya mwaka mmoja, ambao kwa miezi 6 ya kwanza vijana watakuwa wanapata ujuzi, na kila mwezi kila kijana tutakuwa tunampatia takriban shilingi 6,000. Huu si mshahara, bali ni pesa za kumfanya angalau asikose kupata mafunzo kutokana na ukosefu wa tikiti na mahitaji madogo mengineyo. Kwa hivyo baada ya pale, angalau kijana atakuwa amepata cheti na atakuwa amepata ujuzi ambao hakuwa nao awali. Kwa nini tumeleta kipengee hiki wakati huu? Kwa sababu mbili. Tulitangaza hapo awali sawa na vipengee vyote vingine 5 vya mradi huu wa Nyota, lakini tuliweza kupata jumla ya vijana 267,000 ambao walituma maombi hapa. Lakini kwa siku 2 zimepita, tumefanya jaribio katika allot yetu ya kwanza kwenye county 7: county ya Homa Bay, county ya Kisii, county ya Nyamira, county ya Bomet, county ya Nakuru na Kericho. Kwa county hizi 7 tulikuwa tunatizamia kuanza mafunzo ya vijana 16,000, lakini wale ambao waliripoti ni 6,000 peke yake. Tukaona kwamba idadi iko chini sana. Tukasema labda vijana walikosa kuelewa, labda tuliwakanganya, kwa sababu vipengee vingi vilitangazwa wakati mmoja na vinapatikana pia mahali pamoja katika ile financial inclusion platform. Ndio tukasema sababu ya pili sasa, kwa kuwa vijana wengine wengi walikosa nafasi ya ule msaada wa biashara wa kuweza kuwapa pesa mtaji wa kufanya biashara, ile ruzuku ama grant. Sasa wale ambao walikosa nafasi ile wako na nafasi sasa ya kujiunga katika mradi huu, ambao watapata mafunzo ili wajiendeleze kimaisha. Aidha watapata nafasi hapa Kenya ama wanapata nafasi nje kupitia mradi wa kusafirisha vijana wanaoenda kufanya kazi katika mataifa ya ugeni. Kwa hivyo hiyo ndo sababu kuanzia jana usiku tulifungua upya ukurasa wa vijana kutuma maombi, ambao ni kupitia USSD code ya *254#. Vijana waweze kutuma maombi kwa muda wa wiki 2. Utakuwa wazi kwa kijana kutuma maombi. Baadaye tutaufunga na tutafanya ratiba za kiofisi ili tuweze kutuma jumbe kwa wale ambao tutakuwa tumewachagua, ili tuanze mafunzo mapema, kwa sababu kidogo tunaona tumechelewa kwa wakati. Lakini pia ni nafasi kwa wale ambao walikosa kupata sasa katika business support wajiunge na mradi huu. Kama nilivyosema, mradi huu unanuia kufikia vijana 820,000. Kwa hivyo bado kuna nafasi ya yule ambaye yuko nyumbani, yule ambaye alikosa mahali kwingine akapata nafasi hapa pia. Nabo arimi amwe na kinya biashara bamakandamia kuma ntere cha Embu ne bethirite bagite takumania na biashara izi gwita na mbere kuthuka na ndi bethirite bagitariria kuri na iwanda bimwe bira mwankira thaiji bitibarite mamilioni jambe tabakiwa kinya kuri na mawatho jange zaraza kubainyiria. Rita Mwaniki na riboti ije. Arimi na endia makandamia thiini wa kaunti ya Embu ni maracakaikani kiria marauga ni kambuni ngurani cia ngandamia kurega kumariva mamatwarira maketha mao. Marauga ino ni makwamithitie muno kuona vanivo marutaga mugate wao wa muthenya nginyagia makaremwa kugurira arimi makandamia mao. Katwikite kamenyeri local processors arengi maragura ngandamia magura wavira rori ya mbere magakuriva wega muno, wavira icio ciengi 5 awata kulipa marikia gukova magatiga gwa thimu ciaku na makaura ndukamona ringi. Turauga atirita traders aguria ngandamia Embu twamuva ciumia 2 by tariki 14 muthenya wa Valentine tutotekathie gukungwira na atumia etu
tugauka mbara kwenyu twicirite mbia cietu guku makivoyaga thirikari gwetikiria arimi kwendagia makandamia mao mari na makoro kuona nirio magakoragwa na thogora makiria. Turavoya mutaikagwe kwena katurungo karatuvitiria ka section 43 karauga atiriri ati ngandamia ndengi mathiini wa bururi uyu itae ngonyore. Turavoya thirikari Ruto evari ari ona kegwe katurungo gaka ni turutirwe ketha tuvote kuruta biashara uru tondu karikia na kurutwa karamia cietu ni tukuvota kugurirwa goro na mbei iria mbega na murimi agakena. Wa uguo ni marenda thoko ya ngandamia irugurwe kuri muguri wa guonthe niguo thogora ya maciaro mao uvote kwambatirira. Andu mauke magure ngandamia onthe tugicindanagira tariu last year January ngandamia cia 130 nondu muchaina emutikirie kugura umuthi irauma ciringi 60 niri thirikari itonyererete atene niguo itonyagirira maundu mengi kwega ugari igatonyererete rambirambi arimi makua ni ngaragu. Ni maragia miario ino mari mwena wa tauni ya Embu kuria marai na gikaro gia kuvanga uria makwagirithia urimi na wendia wa ngandamia. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Romano Mwito uria utongeretie Meru Wasco nethiritwo akiuria akariba kaunti ya Meru bakiriri kagitene gaka thirikari ya kaunti ya Meru itete na mbere na gutigira matagaria neza gwika kenda gutigira kuri na ruji rwa kung'ana ndene ya kaunti ya Meru. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Mushino mao gicune kyobunge kia Igembe South kuri na mateta ja kariba mweba kiuga ibaitithiritwe maguru ja ruji untubote bwa kawithire nandi abisa monero rwanyirwa ruji rwa Meru Wasco Romano Mwito netekite makaya jao na ria thirikari ya kaunti gukurukira ngavana Mutuma niritanirite bonene gutira akariba kuona ruji rwa gutumira mono igitenerere ria kiaramu untwerite na bobare baikundite ruji batithingatite watho baringe riboti obisine mbere ya bayukirwa itagaria batwi ke mari yara tore ya CRO twithera tuwe regulation ni Water Service Regulatory Board iraita WASREB na Meru Wasco akini buonka water service provider Kenya mzima ibo baya na tariff na bacho ki tariff yetu ira tureasia roe cubic meter emwe kana lita ngiri emwe 1000 liters iracho chiringi 90 especially town yetu ya maua mbere antu betu kure antu bamenyereti kuia roe kwithe akwina sheria na kwina tariff ukawato wiyete roe ira ukayo kasiekira roe kwi fine ubatere kuringwa na nithere gazette to is a gazetted tariff. Kwa hivyo customers betu kana antu betu ba maua nko boromba kwa tweka kwi mtu wina roe ene illegal connection to kuromba we officine to regularize roe ruru waku with the way system une na kukuma Jumatatu aliathira obisi yawe ya ruji karithi karo na akari kenda kwaraniria na gusubira ntaira thina iria bari nacio ciige ruji na kuniondire miuro mingi iwite na ruji rutikung'ana ya Meru Wasco management tubangite kwithira twina customer clinic kuma kiumekite kuma tariki 4 mwaka tariki 6 aratu kethira twina tentara Maua Town karibu na post office kenda customers betu bonde bareta complaints iraba inashu baraba ina thine roe baraba ina thine bills baraba kwenda connect roe baraba kwenda connect sewerage systems itobera bonde be kenda tuthikaniria nonto challenges ni nyingi especially thai kwina kiangazi kwarite muno roe ruteani rutekwana kiremereto ukalwelia miereto mingira turuta roe ndombite kuwana roe rukenamo ibo ntutu kwenda kwarani na customers betu tuwatanira kinyawe thia roe iruni no to water is a scarce resource na ironini ruru kuoneka tumbe kwayana wethira irrationing tukubwithi antu bakamenya tukwetu tukanya ntukwe ngi tukanya ntukwe. Dennis Mugendi Weru Njuma mushine wa Maua kaunti ya Meru. Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Kienda gutonkuringe nicio utereze kuhota igua Januari ni kinyete mwisho na turenda kumirikia na style
tumbura bure resha chonde weekend yeje tariki 33 na nera kirabune kya the pin kirachene turina anku etoka manuntu tumwari Chamuro cha tuine chetu Remboru komata Vareta shibogwe Shibonno ya reja Reja tuina chetu Toasemane tiamwe tuinde Ija ukundu endosi ya rumbo wiki Februari yonze Ukaringiro mbusta na umbere Njuma mosiji Form ni tuine chetu are the pin hideout Uretenine kamanuntu tumwari na the band Mumiro ugiri atiri Mureko dherana Nani ndekuira weekend yeje form ni the pin Tuine chetu Kimero moleo Uko ready kwa entertain? Usually. GoTV inakupa more shows. Juwewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitaje kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire niro niro gikundi kienu kana group loan na mainde komija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni ja mwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nuku banga kugura ngari asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunza rure yakwe nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140 140 kana oriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper.
Egwa muciari uri na kumaka ni kwithirwa mwana waku atagwatire grade ya university kana ire aringiriria ukamaka kairi nonto PMTI ire aja kumutetheria gukinyanira iroto biawe. Aja cukuru yetu ni turitanaga utiabwa hospitality gutetheria mwana waku kuona ngugi ata Kenya na kinyanthi goro ciaome. Turiongere na arwa wigwatire utiabwa gukurugurira mirango ya kendegoro na nkuruki kwigwatira mushara jo dollars. Turiongere obishine yetu ire iri town ya Nkobo are kware Heritage Hotel. Kumenya mantu nkurukiringa dimogo kurukira 0706 590 366. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwo ikurigitwo ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru. Nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Tugicokera na nteto nkuruki katubumenyithia gicunci kia bithatu na kia muthia kia rugono rwa mwanya Mauku Jamira ureteri ni Marion Karugi. Mbere ya thoko ya miraa ingwa London, arimi ba mauku ya kwa miraa ni bagunika mno na kuona mbecha ukulukira mauku ya nontu benda che mauku na kiumia no ende thoko ikuingwa ni baringikira nene nontu bate thukuma mauku ya bona biekireke ni watatatu basionera no mwate jo antuko. Miraa ya London bware ambeza sana, lakini kuma miraa kuingwa urugu bwathukire nontu ugakwaida ntuka mundakare miraa ya London kumangiri thano na mauku ya tamana kiumia kubyo nona murimi na kuona mbesa, lakini kuma miraa kwa ajili kuingwa nala kuingwa London yenda miraa besa igwa ntuko ninya muntu tuko nakaya oi ya oi kenda muntu anda bingi ndene ku nontu ayerira yonkatha yombo kurithia mpara tombe kurima mauku ya ko itari rira ya muno miraa ya kuingwa ya London ya twaima muno ikona mbesa yo kulugira kiyo nontu yeta na iria miraa, lakini ria thoko cia ingirwe twatwigire kinya twakwamire kiyo ndi katona bika itu kulugira kwenda ko murungu tu. Alafu ukona ringi nontu mu biashara numwe aria mbote mbere tiwete ndia kuretera mbesa, lakini mbere rira kutea kariu mbere kwa dhana so mbesa mbere yote mauku
arimi baba mauku ni botumenyethia bira bona kiri thukuma rio ntuku imwe bathukuma mbeca 30,000 kana 20,000 indi kaitaka bathukuma 1,000 kana 2 getha mauku yaya nkona 30 kuyo ndagetha nkona 25 kuringana na thoko bura cie ikari no ntuku ira murio yoro atugete yo aginya mana tano gwitikia ita riu yo ginya mana tano twabaindika muno kiuyatema aginya kuri antu bangi nabo bakamata kuma na baitite na gibande negenda yomba koyoro no ono bona mbeca giyo twathuguma na inyirira mireta ari na confusion nyingi kumara mira kwambiria thina yonto rira mira yeta landani batura mira yeta landani tuona mbeca muno okulugira mario ya nontu irongo inya cia bui thai ngo itebu ende ginya ngathambite thokone bua niyo mario twandigana thate lakini mbere rango cia bui inda eta inya na tugunia thate nkendia na irio tuona mbeca inya saitie thai tugete kunia 20 inda zienda mbeca ngiri 20 lakini thai o tuge tuendetie mario ya mbeca nyingi niyo mario mbeca ngiri kana ngiri ile ezi cia tera cia muno nontu ndaomba kurimithia mauku ciomba ondira bisi ciomba ginya waka wako ginya kura ng'ombe na kuri wo muci muno ayo community yetu twaila cia muno saiti ginya mayani wirigiro bwari mina biashara baba mauku ni ati ntuku imwe thoko cia miraa ira cia ingiro ikarugurwa ringi biashara cio yacokera na uturo bwacokaniro yauka mbere kuringana na biashara yakwa ntigo kurima bingi onto riu twina wiriro ngabana karugura miraa no ngupanua ringi kiyanda nontu ndona mbiayo ngabana kaula arura mirera biga 100% uti muntu wanda ingi no makuyo yariko oyau ngabana wetu akaulu atufuatilia miraa batu miraa igethira ina ngwe wore gari mbere batu turia biashara ba mauku tuona mpesa zaidi na tukaomba nyote biana betu na tukaomba nyote ya community zaidi o kugarithai yoni yo muthia yo isunsi kia bithatu nini mwandiki na mukuthuraniro rono rwo mwanya Marion Karugi wa Naftali. Ono twakinyira muthia jwa nteto cietu cerutha mugwanja nga kwendera ntuku njega rietwa ni Maureen Kinya.